Mizoram Today channel clear to ten the vine che bay ule kong in he channel hi lo subscribe pa min lo clear section turin ka so ma che VCN all NGO hortoki Mizoram tharite boyi kumsum thum panga isakmal som tlong anu pui hortoki in de ni som pariat tharia sang ni som ni pani a chatuan ram min pansan ta hi hortoki khotlang me pui te chuan tor thiam har sa kan ti in kan sun tak meu mewa damdo in lama thok tu te in thla da wang ani ti hi kan puma VC le all NGO te chuan hetiang hian thu chu in trom kan siam Mizoram tharik te boy kum somthum panga isakmal som sang anu pui hortoki hi mishisel le harwang tak ni in tuna anau pa ya phei hi chuan kanau pai to zong zonga kalafit vertum ani ati nge ani naw nei a hun don hai to in ria in nili tharia sang ni som ni pahnia Aizawl civil hospital a check up turin an kala ultrasound na enin anaw ala hlat thu le tui apai tlem thu shilin ni som pani tharia sang ni som ni pahnia kal le turin le an lo veitir tur thu soin an thla heta an kal le po hian naw ala hlat thu le chul kongka ala in hon jaw lo thu shilin ni som ni pakwa tharia sang ni som ni pahnia kal le turin hotir le an ni a hortoki a hotlang lovin Aizawl lama cham chilin an ngak ta a ni som pasari tharia sang ni som ni pani jing lamdar kwa atanga apumna intan le in apumna hi ajing tula chundar som pahnia chuan damdo in civil hospital bok hi damna le thatta ka naw nei be sein an pan le a apumna chu zual zel in tlai lam darlia nurse ten adin mun en fia le in a chul kongka ala in hon jaw lo thu in an lo chang le a ngai thataka an om hnu in apumna in zual lam apan zel si a nurse duty te chuan fa pathum inei to a thatakin inei mayang ti in a hrisel na din mun po en dikin an kalsan le tamai ani heta hian doctor teron chuang si lovin nurse korpol haten thuthuk na an siam mai hi mak kan ti in hria thiam har sa kan ti apumna mang anglu tuk to chuan min zai mai ro u ti hial in a tong chuak to a ompui tu te po an mang angin an thlabar hle ani ni som pariat thlariat sang ni som ni pani jing lamdar ni vel atang chuan apumna po voi khat ma a chol to lova a ompui tu nurse duty ka vakawange ati po in ama te boi chuan vakau du su san ape khun ngak ro u min tele thawang omzia anei chuang lawang ti in a beidong ema ma se na ati tak awangin ompui tu chu nurse kautura vakalin an mu hilai avakai thawa an local po in engma ani thei ta chuang lawa ni som pariat thlariat sang ni som ni pani jing lamda rukle achan ve a ana tur lovin aboral ta ani he thina chungchanga hian hortoki village council le all NGOs chuan hriat thiam har sa kan ti a mi ho sa jok le thil ti thei jok te dam ko chuana tura thingtlang mi re thei ten nun na hlutak kan chan hi na kan ti in poi kan ti hle a heti laia civil hospital Aizawl nurse duty te hi kan dem tak zet ani in ngai sak lo na awanga thi na hi thleng ngei ni in kan thria a tun nu zela hetiang hi thleng to lo se kan du tak meu ani lal hruaya President Young Mizo Association Veng Chak Branch Lal Zaoma President Young Mizo Association Veng Lai Branch ZD Van Lal Vena President Young Mizo Association Veng Thar Branch Silal Mon Kimi President Veng Thar Branch MHEP Hortoki Lalram Muaki President Veng Lai Branch MHEP Hortoki Zaunundiki President Veng Chak Branch MHEP Hortoki H. Van Lal Siam President Village Council Court Hortoki Lal Beisei President Joint MHEP Hortoki L. Zoram Thanga Vice President Joint YMA Hortoki ten ming an sign nan ani